L-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista approva set ieħor ta' kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss nhar 30 ta' Mejju li ġej. Dan it-tieni grupp ta' kandidati jikkonsisti f'26 kandidat li minnhom hemm 13 ġodda. Il-kandidati ġodda huma Fler Abela, Ramona Attard, Jana Borċ Debono Grek, Jesmond Bonello, Jorvin Buġeja, Josef Buġeja, Samantha Paġ Gazan, John Grek, Remenda Grek, Olaf McKay, Francesca Zarb, Rodrik Zerafa u Carlos Zarb. Sa dan it-tant il-kumplament tal-kandidati approvati fit-tieni grupp huma Ray Abela, Malcolm Paul Aġuż Galja, Alicia Buġeja Sajd, Rebecca Bodiġiċ, Naomi Kakija, Byron Camilleri, Katja De Giovanni, Giulia Farrugia, Cressida Galja, Alex Muscat, Omar Farrugia, Davinja Samuthili u Deborah Xkembri. Il-Partit Laburista qal li n-nutar Charles Manġon qed imexxi l-Kummissjoni Kandidati li qed janalizzaw l-applikazzjonijiet bi proċess rigorus qabel jgħaddu għall-approvazzjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Fi stqarrija mill-Partit Laburista ntqal li l-Kummissjoni Kandidati se tibqa' għaddejja bil-proċess tal-approvazzjoni tal-kandidati fil-jiem li ġejjin.